Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi August ni som ni le pathum ania thlir tu le ngai thatu jong jong te du sakna chi bai kan buk thau a chau Israel-Gaza city le Gaza pumpui la tura operation an kalpui tur operation Gideon Chariot true anti chu an kalpui to nge an la kalpui tak tak lo ti hi media ten in hialna hanai meka Prime Minister le Defense Minister ten hena tangin operation kalpui tran tura order pek na hi official chuan halom chialawa mase Prime Minister chuan he operation hi arang thayang bera zofel turin IDF ten hena order ro chu apethung ane media than khat chuan ramtam takin dodal na hanlan tirawangin Israel hian khovel khriata puangjar lowin operation hi Gaza city le mun than khata te atran toa abik takin khanenis le ache velbaka Israelin lak masak ber tura aruam hanle Hamas sote tomkhom na mun puinia khriat Gaza city apo bompuak ri khriat tur hom deu ranga mun franga in ka ton na thleng tale bom thak te wang hian Palestine holama ni tin thi hanom deu ranga mase Israel sarkar le Prime Minister office te IDF ta chuan he operation hi khovel khriata an thup ni na khriata chutianga thupna tur chuan Lebanon lampanga Hezbollah ho ral thom da khom na mun te han boma heiba ka hian Yemena Houthi rebel souten akhat tokin missile malkhat leklakin Israel hanron kap vedeu renga Israel media tele sarkar chuan chu borok lian tak angin han thedar meka mase operation Chariot truero chu IDF ten an kalpuitran mek zoka mase gazalak vek na tur ruam hanna dodal na bertu te French President Emmanuel Macron te Australia Prime Minister Albanese te Arab ram throi tu then khattenen diplomatic lama in muthiam lam lian tak mai Israel chuan a chok chuaka chutiang ram throi tu te in chanlet ton na chuan in dona boruak a hlia khu na salea media rang te pon in dona mol Gaza thil thlen dan a in chung diplomatic lama in muthiam lam lian tak mai ram throi tu ten an nei mek chu an beng chit na le an ngai ven bera atang ta zoka chuan in dona thup ati ol samzuala Israel media rang ten Gaza in dona chanchin report an nei tlem tial boka hetiang kara hian Palestine Authority lampang chuan Gaza mi puita thina rap thak tak mai dan bo chiat na athleng me kani ti an puang verang boka ti chuan khovel sarkar ro puitele polian tak ten Gaza din mundik tak hi hriat fia ani thaina turin Gaza hian international reporter te tirlu ramte turin Israel chu natakin hanorta mase tun thleng chuan Israel chuan hei hi halarem ti thailawani tin media rang ten han report ane han report ang deu hian Israel hian diplomatic lama ram dang tenena in hirngona lian tak mai han nei meka Gaza mi puitalaka Israel se paite che dana hian dan bo china tam tak om toni tin Netherlands chuan Israel laka hrek na sanction pek antuma mase cabinet minister thukhom ten an pas zolo wangin Netherlands foreign minister Kasper welcome chuan foreign minister ani na tangin ain nuk do kani ti apong juita hane he thil thleng hian ramrang throi tu tele Israel throi tu te inkar borok chu aso sang hleni ti anem het thaya tunaram tam tak ten andem na chu Israel sipaiten West Bank kan luchila chu Israel ram zauna tur E1 settlement ti hlotlin ani thaina tura an malak na an ngaya ti chuan Gaza in dona phena hian namchak lo jok Palestine hote noibo vek tumna ethnic cleansing program chu kalpui telani tin han pu bok ane heiwang hian Australia hruaitu tenen po na takin hanin changlet tona ti chuan heiba ka hian Dutch foreign minister chuan heng thil jongjong amo phurtu big national security minister Itamar Ben-Gvir le finance minister Bezalel Smotrich tachu anram leilung hanron ra anram tilawa Netherlands chuan alo lom don lawani ti alo pongjar to bok ane masa Israel han puang hichu thil thlendan chu ani chi alowin hariata Israel sipai thupuang tu Brigadier General Efi Defrin chuan Gaza city lakna tura step masabar chu tranani tani ti apuanga Hamas ho thunun Palestine sarkar le Hamas firfiak polte tomkhom na stronghold nunungber Gaza city la tur hian a step khatna tranani tani tin nizan masa khan halo puang to ane engponi sala Israel hian engtin nge thilakal puidon ti hi hriat thiam ahar reviewa
The Times of Israel in an report dan chuan IDF ta chuan Gaza City la tura Gideon Chariot True Operation chu thale September thalai holvela tang hian kalpui tran ani don ani ti an puang ani hantia heti rol hian Hamas ho ten an thren mek te chuazalen ani theina tur chungchanga in biak na hostage talk chu karle hian Israel le Hamas chuan an chunjom don ani ti an report bok ane hetiang kara hian nizan darsom pakhat le minute songa pathuma khan Sky News in report nan pek dan chuan US President Donald Trump chuan Oval Office sa athu soina mikhren te chuatir tu chu keima kania keima nilawila chuan han chuak lawang hatia hebaka hian Gaza mikhren lo mek ka chungchang chu soilangin hetianga thil thendanang kim mai hi ti to pangaya ni hati anthueng kim mai hi ain cycle deu nuaya Israel sipaitan Gaza Operation Step Masaber hantan meka chutiang kara chuan in biak na kalpui turin romman hani boka baipui thak na lian ber chu September thalai hola tangin tran hantum boka Trump chuan heng thil thleng jongjong hi ti to pangaya ni ti aswele boka thil thlendan hi aboi chor deu nuai ri ani nizana Donald Trump thusoi hi Twitter X lampanga mithan khat ten an social zui na sahlea Biden hunlai khan Israelin thaito pachua wangin Palestine mitang za somnga le Hamas mikhren somnga te in thleng ton na halom towa tichon hemin huwa hian Palestinian mitang sangkhat le Hamas ho mikhren mi somthum pathum in thleng ton na chu nei aloni to boka in than result official apon chian ani ma khan US Biden administration te Qatar te Egypt ten in biak na hanai puya wang khan Hamas hoin mai chia an thren pathum ta chu chua zalen an lo ni to boka hemi chung jongjong hian IDF ta chuan Gaza hindona muala anti tur anti charchar boka chuwang chuan Donald Trump thil claim hi adik lawa Ukraine indona thutluk na diklo hasiamang bokin Hamas mikhren lo mek te nunna der thong takadain mipui tam tak thina tur operation lian tak kalpui turin Prime Minister Benjamin Netanyahu chu anorani tin hanpu bok ane amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane tichon update tharbera Israel la ka hrek na cabinet minister in anpas thailo wanga Netherlands Foreign Minister in ani na abansan nuwa Netherlands House of Representative tachuan Foreign Minister kalchuak ta dudan ledling thokin thutluk na hansiam ta Islamic Terror Organization Hamas ho tehi nuaichimi vek angaya Hamas ho hian Gaza malam huna inrol na hanai theilawang tin hanpasta hane hetianga Israel lampang borok asausa na aboidau nuai lai hian Russia le Ukraine in remna tana malak na hanai mek lain Ukraine chu Russia baileta offensive operation kalpui ve turin aron fuileta Trump chuan minrun tu te bailet lo chuan indona hian ne na chan ahar salhea bailet vea ne na chan hi thil thailo po anilawa sport lama chuan team ro pui tak tak te hanoma defensive ro pui tak tak anai boka mase chung team ta chu anor tu jok ni anram ti lo chuan nenan chan thaina chan saum lawani Ukraine le Russia po chutiang chunia athak tak le mol takaro rel train Joe Biden chuan Ukraine chu fight back aram tilawa anmani lo inven chau aphal sakane chutiang thil chu engtin nge lom thei inja palo na lian takania Mase President kani chung hian nena chan na tur zero chance chau om hi karam ti don lawa chutiang thil chu athleng rang don lawa kan malam huna hian hun ngainom le danglam tak alo thleng don ani hati hetianga Donald Trump thusai chungchanga hian media hrang ngai dan ai nang lo nuai boka then khat chuan Ukrainian nenan chana Russian sipai te anram lak to chinatanga nor chuawek ani theina turin anor tu jok offensive operation atan Donald Trump hian Ukraine hi pui atum niin alangani hantia mase then khat chuan hetianga Ukrainian anor let veni chuan Ukraine tan chiat vek na turani hanti ve thung ane Engponi se Bloomberg in report an pek dan chuan President Donald Trump hian amma tang to khan Ukraine hian Russia ram thuk taka strike an nei theidan tur chungchang hi angai ven hle towa July tha khan Donald Trump le Zelensky te in biak na tangin US in a pek ral thom te mangin St Petersburg le Moscow te an bei theile theilo tur chungchang te alo zot towa mase khamitum khan Russia mid mai veng tak chungin
ข้าโจนะฮัจชันจูอินทานาเลอินเบย์นะอาเทงดอนตีนานิลาวตีนอาศัยจุยอันนี้ที่จวนยูเครนอินเดวนะจงจังอาเฮียนทรัมป์จวนอา policy ฮีอาเฮรดังลำชัดนินอาลังอายุโรปช่วยตุเตเนนะฮันมีติงเตเลPresident Vladimir Putin ne na han meeting na han thu soi tam tak ta chu Kremlin official ta chuan an hnol na lam hoi an ron soi deuh nual towa ti chuan Russia laka hian nor na pressure na jok pek nan he thu hi langtlang takin haron puanga Ukraine hian Moscow khopui thlenga beile ta atak taka strike an nei theina tur hian Trump chuan aram te thoni in alang bokane hanti Kanron report tuang khan NATO le Russia in karbo rok po asau sang zel boka mase Russia chuan ramayo palaite in biak na round tam tak han NATO baka hroi tulu ber Trump le Putin aten in biak na hunrai tak chung han NATO boka mase chung in biak na lawam to zongjong chuan Russia in dona athil tum tam tak chu thak danglam lo anei ni ti achianga Russian media TASS news in report an pek dan chuan President Vladimir Putin chuan Donbas bialpum puichu Russia ramchunga rinlu aphu tani anti Reuters chuan Kremlin rorel na mipoimo top official pathum ta chuan indona ti topa inram na siam tur chuan Russia hian Donbas bialpum pui hi Moscow rorel na hnuai da aphu ta heibaka hian Ukraine NATO tel antum na chu Bansan turin an phutani ti an soinon le ni antia Reuters hian an report jaldan chuan President pani Vladimir Putin le Donald Trump te anin biakna khan Putin a chuan Eastern Ukraine Donetsk le Luhansk pumpui te Russia rambung thren peng pakhata rinlu aphuta masetuna hian Donbas bial pumpui chu Russia rural hnuai da an phutani ti an soile ta hei hian a kentel chu Donetsk le Luhansk chau nilawin Kherson bial le Zaporizhia bial te pek tel hangai don ti nania chu Ukraine hian anram ti arenom to lawane anti ti chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Nizan Khan beidong takin video message saron te chuaka Russia laka norna pressure na jok petur hian du than tur dang kan nei to lawa tundin huna chuan Russia tanga signal lo thleng reng hi diktak chuan thiltanom tak vek ania President pani ten meeting kan nei tur atanga in hnu do dan tur han ngai to mek ani ti chuan hein do na hi ti to pandu lawa Ukraine khochak lama te chim lama te marlam panga te frontline ate po nasatakin minor zui mek bokani ati Ukraine US plan pakhata missile an kablut boka civil mi tam tak an target bokani chuwang chuan Ukraine tan du than turom chun chu kan thurol puiram tanen trang hawa military manga chanlet na le norlet na natak kan pek angai donani ati Russia hian Ukraine Zakarpatia bulloka American company hun pakhat chu nathok tu te achunga mitam tak anom chungin Russia chuan cruise missile mangin hankapa he Russian missile strike awang hian civil mi poisoilo mi sompanga lain hliam hantuarani hati President Zelensky hian asoi jaldan chuan kumli don mai in dona lawam to a hian Russia in athil tumbul puile adu ber chu kumin kumsang ni somni panga chung hian Donbas region pumpui hi lak vek antumani ti US President Donald Trump nena po kahril toni hati Newsweek chuan Nizan Khan Russian drone zaruk sompali zat mangin Ukraine mun frang te bei anilea civil mi te chen mun building chonglian le sang tak te chu bom chia tania hetianga thil thlengrang chung chuan engin ram na ma aom thei arinom lawani antibo tichuan kanchan chin thar kal tolama US le European military ten Ukraine venghim chunjom zel tura rom manna le inbuat saina hanai mek chu Russia chuan anholani ti kanron report to mase voin lama hian United 24 chuan US le European military leaders ten meeting poimo tak anaya he meeting a hian Ukraine security plan chungchang hi final antum donani anti NATO Secretary General Mark Rutte chuan Ukraine security guarantee hi Russia in nolma se ramsom thum ten han pompuina hnuaya kalpui tlang ani donani ti apong jibo khovela meichero pui takta jingami meichia Estonia Prime Minister Nina Chalmasaber tule European Union Foreign and Security Policy Minister Nina Chalmek tu Kazakalas chuan Russia in Ukraine rambung thren zawjok la kanron dule na hi Europe tan thanglom tak ania Donbas region a hian du to kantum don lawa Europa azaw thayang bera ronin zarphar antuma Soviet hunlaya anrambung thren chungami
tuna NATO member ni mek ta chu an rampung thran chunga rin lu le antuma Russian leader Putin a hian president ani tir phata tang khan hei hi athil ngai poimo berani atia chuwang chuan Europe le US tan hei hi thanghlom takani ati